Na jutri bude živno zo zdižem z času na čas, a ljem na sjeveru u Vojvodini suho zo skus slunečnima intervalami. Vitor bude slabi sjeverni i sjeverozahodni, a vozdušni pritisok nad normalu. Minimalni temperaturi od 5 po 8, a maksimalni od 9 po 11 stupnji. Na njedelju še očekujemo olhalje, bo niska pohmarenost, stora še dagdje na sjeveru može zatrimac i u vekši časi dnja. Temperatura zažljem bude značno viša u odnošenju na sobotu, a budu i slunečni periodi. Vitor na njedelju bude slabi premenljivi, a pritisok nad normalu. Maksimalni temperaturi ostatnji za tižnja budu od 12 stupnji u Subotici, po 21 na juhu žemi. Na ponzelog na sjeveru Srbiji še očekuje pohmarenje s diždžom i padom temperaturi, a na juhu išće bude suho i bar seplo. Na utorok zahlazenje u šitskih krajoh i bude kus diždžu. Na sredu i štvartog rano mjestami bude slabi mraz, a prezden suho za slunečnija periodami i kus višu temperaturu.